muri Premier League amaze gukina iminota 171, muri FA Cup yakinnye iminota 90, uteranije ni iminota 261 amaze gukina iyi season. On average muri Premier League yakinnye iminota 19. Iminota 19 muri match 9. Birababaje cyane kuri Kobe Mainoo. Ntago ari byiza abantu urumva average bumve no guteranya iminota yose yakinnye ukagabanya niyo ashobora kuba yahabwa ku munsi. Aha, 19. Yego ni 19. Ubwo niyo myinshi yahawe. Sasa Kobe Mainoo mu myaka itarenze 2 ishize yari umusore Gareth Southgate atekereza ko yakubakiraho agatwara igikombe cy'Uburayi. Yego. Akanamukoresha bikanamuhira bakagera kuri final bagatsindirwa kuri final. Abantu barabyibuka muri kiriya gikombe batsindiwe na Espagne kuri final. Kobe Mainoo yatangiye atari umukino ubanzamo, umutoza Gareth Southgate ari kugenda bivanga akinisha Declan Rice na ba Conor Gallagher na Trent Alexander-Arnold, ariko ashyizemo Kobe Mainoo abona birakirika cyane we na Declan Rice kuruta abandi bose. Naho yahereye muri iriya rushanwa akina match zigera kuri 6. Nazo ndeba iriya Euro yakinnye match 6. Yakinnye match 6, enye yazibanjemo. Turning ebyiri zari zo guprova Southgate, izindi afatiraho abanzamo paka ageze kuri final ari mu kibuga. Sasa kuri Kobe Mainoo ni umusore azamuka muri Manchester United, benshi batangiye kumugereranya na ba Paul Scholes, batangiye kumugereranya n'abandi kuvuga ati ni Paul Pogba kwera uburyo yigendera gake, abandi batangira kumugereranya n'abakinnyi bagiye banyura bayature. Impamvu mereye kuri izo comparaison no kugira ngo abantu bumve tukibona Kobe Mainoo igitekereza abasesenguzi twahise tugira. Twese tukibona Kobe Mainoo twahise tutekereza turabona tusha Paul Scholes kubijyanye na technique, turabona Paul Labile Pogba profile mu buryo yigendera gake n'uburyo ari technique muri foro cyane. Abandi batangira kumurankinga ngo bavuga ati style de jeu nke yature. Icyo bisobanuye nuko mu mazamuka ye tumubona twese tubona ko he's a central midfielder, n'umukinnyi wo hagati ukina nka nimero 8 kubera ko bose bamurankingana bamugiranyaga nabo. Ariko uyu musore akina n'uburyo yakoraga games ze mu bijyanye na passing accuracy, mu buryo yaherezaga uwo mutekano Manchester United mu bimwe na bimwe byagiye ubona ko biri parfait. Umutoza wagiye Erik ten Hag abona ko ari umukinnyi yakubakiraho, ariko arani niwe tujya tubiganira rimwe na rimwe. Umukinnyi ukiri muto ku myaka nk'ingi ya Kobe Mainoo, imyaka 20, niwe yigaragaje mu myaka 2 ishize bisobanura yari afite imyaka 18. Akenshi umukinnyi w'imyaka 18 yazamukiye muri club nini nka Manchester United, club ikeneye zirita match kuri match, ikeneye urwego rwiza rw'umukinnyi umukino ku wundi. Iyo kipe yidasanzwe ifite abakinnyi bayisunika kugira ngo izo rezilita ziboneke, ukisanga ugomba kuba umwe mu bagenderwa kugira ngo izo rezilita zite ziboneka. Akenshi abakinnyi bakiri bato bikunze kutabahira, bikunze kutabahira rwose, bikunze kuhita bibananira. It's either ahita abona ko muri iyo club ni umuntu munini cyane, agatangira kunaniza ubuyobozi ku bijyanye n'amasezerano mashya, agatangira kubaka akavagari k'amafaranga, agatangira kubaka no muri vestiaire agatangira kumva ko ari umuntu wabaye watangiye kuba munini. Muri ubwo buryo gutangira kujera imikurire y'uwo mukinnyi biravuna cyane. Ubundi in real sense donc United iza kuba ari club isaha iyobowe neza, ifite imitoreze myiza, ibintu byinshi muri management bisa nkaho bituje. Nubwo Kobe Mainoo ku myaka 20 akaba yatekereza ko akwiye kuva muri United ngaje gushaka handi umwanya, kandi club imubwire ko imubonamo ahazaza. Ahubwo akaba yavuga ati you know what, reka nkore cyane munere ku mutoza icyo nshoboye, we ampereza iminota ngende nkurira muri bagenzi banje. Ariko izisawe ku myaka ye ariyumva nk'umugran joueur, aravuga ati ngomba kuba ndimo nkina. Ibintu biratandukanye. Hari uko umukiriya avuga ati if I'm given a chance, ni habwa amahirwe ndaza kuyabyaza umusaruro. Hari n'umukinnyi uri kuri bench uvuga ati ngewe I should be playing, ngiye kuba ndi mu kibuga ndimo nkina. Sasa kuri Kobe Mainoo ibyo byose yubishyize ku munzani, n'isi yo hanze uburyo imufata nk'umukinnyi munini, nawe hari uburyo atorohereza umutoza Ruben Amorim mu kumujera
ko Ruben Amorim mu magi ndibuka ashize nk'ibyumweru nka 4 igitangazamakuru bigeze ku mazi ati se kuki Kobe Maino adakina. Mu bisubizo yatanze ntabwo yabitanze mu buryo buri direct isa nk'uvuga kuri Kobe Maino. Yaravuze ngo nkeneye abantu mu myitozo bampereza 100% kugira ngo uwo muntu azaboneke mu kibuga. Icyo bisobanuye Kobe Maino uyu mutoza ashobora kuba atararimo akunda attitude arimo agaragaza kuri Carrington ikibuga cy'imyitozo n'uburyo arimo yitwara kugira ngo abashe kubabona iminota muri Manchester United. Icyo kintu ku mutoza nka Ruben Amorim nawe ufite uburyo yiyumva ufite uburyo nyine nawe ashaka kwempoza muri club igitutu ni cyinshi kuri we abafana ubuyobozi abapundit kubona umukinnyi nyine nawe uri mumugora muri ubwo buryo ari uburyo bitahita bisona neza kuko twabonye n'abandi bakinnyi bagerageje kumwitwaraho muri ubwo buryo kubajera biramunanira. Urugero ni Garnacho suko ari umukinnyi mubi utakabaye kuba ari muri United ariko byaranze kumushera. Rashford byaranze yego ba Sancho aravuga ati oya nkurikije uko nabyumvise nanjye nuko meze n'undi ni mumuzana hano ntago biri buze guhura siko byagenze kuri Kobe Maino nawe ni umuntu usa nkaho wari umaze kwinjira muri uwo mutaka ariko ikiriho hano ni iki Kobe Maino ku mikinire ye na style doje n'umupira atanga ubona ko muri Manchester United wari ufite umuntu nka Casemiro kare twaze tuvuga ngo akeneye umuntu ufite legs ufite amaguru ukiri muto ufite maraso ya gisore ashobora gufasha Casemiro kuguma kasa agakasa ibice bye byiza sino mu distributeur Donatille Casemiro we n'umuntu wambura imipira akavuga ati uyu mwana none reka muhereza nshingano we akore distribution ya baro hagati muri mediane adufashe gukontrola tempo y'umukino ariko ku rwego rwiza tube tuyoboye umukino dufite umuntu nyine wicaye muri mediane uri mugenda akora ibyo bintu byose atanatana umwanya we cyane ahubwo akomeza kuba atanga ubwo buringanira hagati muri mediane we nibyo bintu byamugiraga mwiza tumubona nabyo ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Southgate yamwifuzagamo icyo gihe arimo ashakira uburinganire ikipe y'igihugu y'Ubwongereza awubona muri Rice awubona no muri Kobe Maino ariko kuri Ruben Amorim we ngarutse ku buryo babanye Carrington ibi byose bituma atagira soft spot ku mutoza donc umutoza atamugiraho ibyiyumviro ku mutoza tamwiyumvamo ko ari umukinnyi yakoresha muri systeme urabona nawe asa nk'umuntu ukeneye guprovisi kari umutoza w'umuhanga rero kubona umukinnyi nyine nawe ufite iyo adashaka kubyizera attitude niyo kwiga mu kibuga twagiye dukomozaho kuri Carrington bituma umutoza akomeza kumwereka yuko ndakuruta ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uzayisange mu kibuga. Umujene wakisanga Napoli kumuhamagara ati ngwino tuguhe ikibuga ukina. Antonio Conte ari kuguhamagara ngwino nguhe ikibuga ukina. Antonio Conte arabona ubushobozi bwanjye Ruben Amorim kuva muri Sporting maze imyaka itarenze 5 mu butoza niho utari kubona ko mwiriye kuba nkina. Ugasanga nawe hari uburyo atamworohereje mu buryo bwo kugira ngo babane neza Carrington burya hari n'igihe sirimwe si kabiri tubona umutoza avuga ngo nkunda attitude y'uyu mukinnyi nubwo atari kubona iminota nkunda attitude ku kibuga no muri bagenzi be no kuri no muri dressing room mu rwambariro ugasanga umukinnyi umutoza ubwa agatero akavuga ati namuhaye iminota kwera attitude amaze igihe agaragaza ati akomeza kumpa impamvu yo kumwizera ariko kuri Kobe Maino uretse ko nyine ubwo bushobozi afite bwo kuba yawutanga ariko nawe ntagahereza umutoza impamvu nziza yamushyira mu kibuga nziza kuba mushyira mu kibuga. Hanyuma mbere kugira icyo uvuga ho gato Alan ndagira ngo umfashe kuri Amorim ubwo mu kwezi kwa 9 yagiraga icyo avuga kuri umuvandimwe twa Kobe Maino agize ati like a lot of guys ati sorry yes ati we n'abandi bakinnyi bose he wants to play more yifuza gukina iminota myinshi. I believe a lot in Kobe Maino ati nizerera cyane muri Kobe Maino but some of you think that Maino is already done atari ko bamwe muri mwe mutekereza ko Maino yarangiye. I think yagezeyo already done is already done yageze yaje cyangwa se yeze yuzuye amaze kubona ikintu ukomeye urakoze cyane. I think he can do so much better ati ntekereza ko yakora ibirenze ibyo akora but he can improve a lot ariko aracyafite byinshi byo gukora kugira ngo azamure urwego rwe. I believe in Kobe Maino but I want more mwizereramo ariko ndacyakeneye byinshi kuva kuri we. Alan ati I believe in Kobe Maino but I want more muri garagara nyine amufite mu bitekerezo arifuza ko azamura urwego mu bihe bikorwa muri rusange.
yego nibyo kuri United nicyo Adrian yarimo akomozaho ku bijyanye n'uburyo Kobe Maino na Carrington yakaba yarimo arakora ibirenze ibyo akora byibuze akabasha kubona iminota irenze 19 twavuze on average ariko iyo ngiye kureba kuri equipe ya United naragera kuri Kobe Maino nyirizina uyu ni umwe mu basore bakuriye muri no program ya EPPP abantu barayizi iyo bita Elite Player Performance Plan yashyizweho no bita Danny Ashworth akirimo arakora muri FA. Iyi yari gahunda yo kurinda ubwongereza igisebo cyababayeho muri za Euro no muri za mondiale zagiye zitambuka. Reka twubake shene nyayo yadufasha gutunga abakinnyi bari kuri Elite level tukabakurikirana bakajya badufasha no guhangana muri equipe nationale. Aho mvuye muri equipe nationale muri equipe United 2015 mu kwezi kwa gatandatu wo bita Brian McClare wari ushinzwe ibijyanye na academy yayivuyemo nyuma y'imyaka 9 arimo arafasha academy ya United. Akivamo we muri iyo myaka 9 United yayigeze abakinnyi 35 bagraduatinze muri equipe senior barimo bita Daniel Beck, Adnan Januzaj, James Wilson, harimo Tyler Brackett, harimo Paddy McNair n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kuva bibiri ubwo guhera 2015 ukuyemo imyaka 9 kumanuka nyine 2015 nibwo yasezeye. Okay. Ariko ubwo urumva mwe mu mazina yagize gute byibuze na gatandatu. Icyo nshaka kurebaho ni iki nujya nyuma yaho 2015 nibwo bayakazo bita Nick Butt nabarimo Mataf kugira ngo noneho bafate izo nshingano z'iki za academy. Bimwe mu bintu bagomba kurebaho harimo icyo bita restructuring, rebuilding, recruiting differently bitandukanye. Umva sasa icyo bareba bavuga bati Nick Butt yavuze ijambo rikomeza ngo United isigaye ijya ku isoko ry'abakinnyi izi kari United yo muri 2003. Ati kandi ibyo bintu byarahindutse hari andi ma equipe yifuza gutanga ayo mafaranga ari tayari no kuyatanga. Ze ko ntabwo tuzongera kubona wa mwana muto witwa Cristiano Ronaldo muri Sporting ari twe twenyine tumushaka nawe adushaka. Nandi ma equipe yamubona akamuhereza n'ibyo twe tutamuhereza. Icyo gihe bimwe mu bintu yakoze byatumye United nyuma yaho abantu barabyuka 2018 nibwo United yaje kugira gutya itwara FA abantu rikaza ba Garnacho nyuma yaho bari kububakira 2021 batwara FA mu bakinnyi bakiri bato. Icyo gihe rero twe tuzi ko United igiye kongera kugira ya class of 92 ifite abakinnyi ba academy batanga umusaruro muri equipe senior. Ariko tuvugisha ukuri tutarajya kuri Kobe Maino Mbappe. United iracyakira abana ba academy nkuko byagendaga mbere. Isigaye ijya gufata ba Obi Martin muri Arsenal. Urumva cido rwose byarakomeye. Isigaye izana abakinnyi urumva nono igahita ibambika inkweto za Paul Bile Pogba waguzwe miliyoni 100. Akaza ari Rashford biteze ko asimbura Zlatan. Akaza ari Kobe Maino barifuza ko yaba Paul Scholes. Ariko bakirengagiza yuko uwo mwana hari faza anyuramo niyo abageze muri equipe senior. Rero nga message ngiye nakiteze mbere na Mekuru Benamori. Wikubutsa Kobe Maino yuko akiri umukinnyi uri hasi ahubwo mwibutse ko ari umukinnyi muto. Umukinnyi uri hasi n'umukinnyi muto baratandukanye. Uri hasi nuwo witezeho result ariko akaba atari kuziguhereza. Ariko umuto umubwiye ngo uracyafite hazaza hanini iyi minota 19 umaze kubona ni kuri mite ahubwo gira ibyo ukora tujyane ku murongo nikwice mu muto. Noneho ukashaka ukagira nicyo bita inclusive policy. Muzane muri bagenzi be mwereke ko ari byo atarakora ariko bimwereka ko ariyo mpamvu atari muri bagenzi be. Mbere na mbere I expect yuko abatoza ba United bakabe babackinga abakinnyi bakiri bato kuruta uko bigenda muri iyi minsi. Uko kanguhereza urugero tujye kwa Jurgen Klopp ari muri equipe ya Liverpool. Reba abana yahaye amahirwe. Jya kuri Hans Flick na Xavi Hernandez. Reba amahirwe batanze ku bakinnyi bakiri bato. Jya kuri Pep Guardiola muri Man City. Jya kuri Pep Guardiola muri Manchester City. Sibyo? Isano ujya kuri equipe ya Arsenal bimwe mu bintu bagorwaga nabyo nuko umwana ya graduatingaga yaza muri equipe nationale agahita yeneriva turuka ba Baranguni. Sibyo? Ariko right now barimo barongera amasezerano Ethan Nwaneri ataratekereza kuba yava muri equipe. Lewis Kelly barimo baratekereza kumuhereza amasezerano mbere ko natekereza ko asigaje imyaka. Mbere na mbere ku bakinnyi bakiri bato tugomba kugira icyo bita inclusion policy. Tunasoza kuri ingingo. Yego nibyo. Inclusion policy banza umwereke yuko ni wowe nyiri ikipe. Reka rero tujyane muri phase zo kuba wakura mbere na mbere kumenya icyo usabwa kuri senior level. Dukurikize icyo waba uri cyo we nk'umukinnyi. Dukurikize icyo waba uri cyo mu mikinire yanjye nk'umutoza. Ariko you want kumujudginga kuri iyo defense ya batatu yananiye n'aba senior players. Urumva kintu. Aho ngaho mbere na mbere yo kujya ku mukinnyi wa academy kuko mbere yuko Ruben Amorim aza
uyu mukinnyi Kobe Maino muri sezo yari yabanje yari yakinnye match zigera kuri 24 muri debut season ye sibyo 2023-2024 2024-2025 yakinnye match 25 kubera iki afite match 9 zonyine kibazo kandi yari harakina meaning hari faze yo kumuzamurira urwego nk'umukinnyi utigeze umunyuzamo yo kubanza kumwumvisha ko United uyijemo nk'umukinnyi ariko ugomba kuba ufite byinshi byo kwiga sibyo munakoreraho niho Ruben Amorim yafashe bita Kobe Maino ariko kuri kote ya Kobe Maino akenshi iyo wisanze muri United menya kuri muri demanding environment cyane iyo ushaka kuba umugabo rero you get influenced nyine iyo impact igomba kugeraho nawe ibyo bintu ukagira gute ukabyitwaramo neza. Golden Generation Yes. yarangiye ku kipe y'igihugu Bubiligi abahazaga n'aba Vincent Kompany ubu ngubu ababiligi babitse iki ku rundi ruhande amahirwe ya nyuma yo kugira icyo akora mu gikombe cy'isi Mo Salah Gali. ikipe y'igihugu y'Ububiligi ubigarutse ati generasiyo yabo ya zahabu y'abakinnyi beza kuva za 2012 nibura twavuga yuko yarangizanije n'igikombe cy'isi cyo muri Qatar mu 2022 tubona ba Eden Hazard bava mu nzira ubwo mu myaka yari yatambutse ba Vincent Kompany nabo bari bagiye baviramo mu nzira tubona ba Vertonghen nabo nyuma ya 2022 bagiye bava mu nzira ba Toby nabo bagiye basigara mu nzira ba Simon Mignolet ubu twavuga yuko hasigaye abarimo Thibaut Courtois abarimo Kevin De Bruyne yewe na Romelu Lukaku Marama Bolingoli nubwo yavunitse muri Napoli ariko aracyari rutazamu wabo mwiza mu bihe bigiye bitandukanye bafite ba Leandro Trossard mu masore bagiye binjiramo muri iyo generation ya zahabu gake gake na ba Tielemans muri iki gihe bameze neza cyane mu equipe nka za Aston Villa ariko equipe y'igihugu y'Ububiligi ni equipe nziza ni equipe buri gihe yinjira mu gikombe cy'isi itanga icyizere kuruta n'ibindi bihugu byinshi ntabwo nigeze mbona inenguha mu itsinda nagiye mbona inenguha mu mikino yo gukuranwamo kandi ikipe y'Ububiligi ntabwo nigeze mbona impungura ngikurwemo na equipe tutatekereza ko ifite ubushobozi bwo kuyikuramo ahubwo ni equipe twabaga dufite tuzi ko ifite ubushobozi bwo kuyikuramo ahubwo wenda tuyiha amahirwe ariko ntibigende mu mwanya wayo ariko kuri ano ma equipe yabaga irusha yaratsindaga niko twayibonaga iva mu itsinda nubwo twayibonaga ikomeza ikagera mu ma playoffs n'ibindi nyuma yo gutwara Euro mu gihugu cy'Ubudage 2024 bagatsindwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihugu ya Portugal muri Ligue des Nations benshi bati umwaka mwiza wo gutwara igikombe ku kipe y'igihugu ya Espagne navuga igikombe cy'isi nibyo harimo equipe ikomeye ya Uruguay yiko equipe y'igihugu ya Cape Verde ku mwanya wa 68 kuri FIFA ranking equipe ya Saudi Arabia ku mwanya wa 60 reka nigire kuri equipe nationale ya Espagne igiye kureba equipe nationale ya Espagne nyuma yuko igiye mu maboko ya Luis de la Fuente igatwara Nations League ikaza kitwara neza cyane kuri finale ya Euro itsinze abongereza nekereza ko iyi niyo pina ku mupira w'amaguru kandi akenshi iyo tubibonye kuri equipe nationale yo irimo iritwara continental yaba ari mu marushanwa y'imbere mu karere ndetse by'umwihariko ubwo n'ujya no ku rwego rw'umugabane nekereza ko Espagne yigeze kubiduteguzaho cyagitwara Euro ebyiri nyuma yaza kubitwara icyo gikombe cy'isi na 10 yatwaye Euro nanone akenshi ibyo bitabikwereka uburyo abakinnyi babo b'ingenzi ubundi bahagaze bate ne equipe nationale kubwira iti nibyo Rodri Cascante ashobora kuba atari ku rwego rwiza sofa bijyanye n'ibibazo by'ubuzima arimo aragira ariko Arsenal yamaze gupromotinga cyangwa se yamaze kugraduatinga aho bita Martin Zubimendi akaba ari aho ngaho Mikel Merino yamaze kuva ku rwego rw'uko yaba ari umukinnyi usanzwe muri equipe yamaze kuba umukinnyi w'ingenzi ujya kuri ba Oyarzabal sofa si Oyarzabal urimo uragenda mu gicucu cyande Alvaro Morata nujya kureba kuri Lamine Yamal nuko ubwira ati ero nibyo ndiyo Nations League ndayifite muri Barca n'ibyari bitarakunda muri Champions League ariko iyo utwaye igikombe cy'isa kenshi kigufasha kuba hari ibyo bikemuye kuri equipe nationale kifokasinga kuri club ubana nayo mu buzima bwa buri munsi kuri da Frente nawe arabizi kuva mu giciro by'abato yitwara neza kugera kuri niveau national continental ari kwitwara neza nekereza ko igihe cyo kugira ngo bubake fondation nyayo y'ikiragano gishya gishobora kuyora umupira w'amaguru muri Espagne 2026 mu gikombe cy'isi so nimwe mu equipe uwo ari wese yahereza amahirwe kuba yakwegukana iki gikombe cy'isi yongeye kuri igwe ya Marcelo Bielsa mbabona nk'abantu bashobora kuza gucalenginga the contenders bashobora kuza bagahangana nabo duhereza amahirwe kuba batwara igikombe
cy'isi ariko igiye kureba kuri ingredient zifasha ekipi iyo ari yo yose kuba yakwitwara neza nibyo muri CONMEBOL bitwaye neza nyuma y'ama ekipi arimo za Argentine na za Colombia na za Brazil ariko igiye kureba kuri Marcelo Bielsa last time muri Copa America muri Amerika ntabwo yadukonvetse cyane yagiye atuka ibibuga icyo ni kimwe ariko nanone iyo ugiye kureba ukavuga ati se iyo ugiye kureba Ronald Araujo muri defense yawe niwe mwiza uhari iyo ugiye kujya muri mediane Federico Valverde ukimara Rwanda no kumenya umwanya nyawo akina muri Real Madrid yaba ariwe ushobora kuza akaba yagusunika imbere yo kuba wahanganira igikombe cy'isi ese iyo uzamutse ukajya mu busatirizi Darwin Nunez twatangiye kubona watangiye kwinumira ubuzima muri Saudi Pro League yaba ariwe mukinnyi cyangwa se yaba ari cyo gihe cyiza yagufashijemo cyo kujya muri Arabia Saudite cyangwa yaragumye hehe i Burayi yego aho ngaho iyo disorganization nibyo ushobora kubambura umutaka wo kujya mu bahanganira gutwara igikombe bakajya mu bacarinjinga bashobora gutwara igikombe bakaba bava mu itsinda na Espagne ariko si ifite expectation ikomeye cyane kuri Cape Verde yitabiriye bwa mbere na Arabia Saudite igeze gucarinjinga Argentine ndabona Espagne na Uruguay zizazamuka mu itsinda ariko n'ubundi mu gukomeza muri further stages ndi kubona Espagne ari izatanga ibigwi muri iri tsinda H ageraho benshi bati umufaransa ahora ari toujours plaisant 2018 batwaye igikombe cy'isi 22 Messi arababwiye ati nta mwana uzi icyo akora ni ukujya kuvoma ariko byanze bikunze uduhigo arimo gushaka guca muri Madrid navuga Kylian Mbappe byanze bikunze aravuga ati mbere yo gutwara igikombe cya shampiyona ndetse no gutwara Ligue des Champions reka nongereho ikindi gikombe cy'isi ariko agiye guhura na Haaland agiye guhura na Erling Haaland ariko inkuru nziza ikomeye cyane ku kipe y'igihugu y'Ubufaransa muri iri tsinda nuko ariyo kipe y'igihugu nibura imaranye igihe kinini cyane n'umutoza burya bari factor ikomeye cyane kuko Didier Deschamps bari kumwe kuva mu 2012 barabanye mu gikombe cy'isi batwaye 2018 bari kumwe baragiserebura finali batsindiweho y'igikombe cy'isi 2022 yarahari baviramo kimwe cya kabiri kirangiza muri Euro ya kurikiye 2023 bari kumwe n'ubu ngubu yarongera bakarifiye ni byiza kuri we Didier Deschamps ikipe arayizi azi uburyo abigenje kugira ngo ahindure ya generation ya Patrice Evra na Laurent Koscielny na Franck Ribéry ayihindure hinjiremo ba Dembélé ba Mbappé ba Griezmann n'ubu ngubu arimo arambiriza kuri ba Michael Olise na Barikora na ba Desire Doué ni generation izisa nka eshatu ahinduranije ariko bamwe mu bakinnyi bari bato muri iyo groupe ya mbere yasanze basa nkaho bakiri kumwe ariko imyaka irimo iregera imbere ariko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ihora itanga icyizere igikombe cy'isi cya 2018 baragifite n'9 baragifite n'iki ngiki bijyanye n'uburyo bitwaye mu giheruka groupe iracyari ya yindi majorité birashoboka ko n'ubundi za ngufu bakizifite cyane kuko abakinnyi benshi kiriya gihe uko mbareba bagera batsindwa na Argentine this time bari ku rwego rwiza kuruta kiriya gihe bapari muri Madrid ni mwiza barikora ni yarazamuye urwego Zidane yazamuye urwego Dembélé yazamuye urwego Rabiot ari muri Mirase Olivier Chouameni muri Madrid arakina bihoraho William Saliba mu defenseur mushya bungutse mwiza this time kuruta na kiriya gihe Konate muri Liverpool defenseur wa Bayern Munich Beot Upamecano ameze neza cyane Mike Maignan ameze neza cyane muri equipe ya AC Milan so hari kizere batanga ko groupe iracyari ya yindi n'umutoza aracyari wa wundi abari factory iremereye cyane ugiye kuri uburyo bazamutse mu itsinda barimo nabyo ni ibintu bitanga icyizere gihagije ku kipe y'igihugu y'Ubufaransa ko n'ubundi ari equipe ugomba kuba watinya muri match 6 batsinze imikino 5 banganya match imwe batsinda ibitego 16 binjizwa 4 bizigama 12 bacyura amanota 16 mu mikino 6 imbaraga za Messi ziramwemerera gutwara igikombe cy'isi cyanyuma mu buzima bwiwe cya kabiri muri kariyeri yiwe cyo kinsubiza hanyuma Tuchel Thomas abongereza bati amahitamo cyangwa se icyizere cyose tugifiteho kugira ngo twari igikombe cy'isi reka mere ko bita Lionel Messi mu by'ukuri yongeye kureba equipe nationale ya Argentine ejo nawe arimo araganira n'itangazamakuru ubwo bari bamutumiye yaba ari kuri TNT yaba ari CBS yagiye avuga cyane yuko equipe ayize regardless yuko yaba arimo iyo ngiye kureba akazi equipe nationale ya Argentine yakoze guhera 2016 na nyuma yo gato bita Lionel Scaloni yinjira muri groupe binyereka yuko barimo baraviza ikintu cyo bita long term success iyo ngiye kureba bita Lionel Scaloni uburyo yinjiye muri equipe nationale akagerageza kuba yakubaka equipe yubakiye ku muntu umwe ari we Lionel Messi bamukorera nka patron de Alpha bagerageza kuba batwariza Copa America ebyiri final ndetse n'igikombe cy'isi ibyo byose byanyeretse yuko ibyo yubatse byari bimwe biratanga umusaruro kandi n'ubu kiri kuwutanga kubera iki nyuma yo gutwara igikombe cy'isi hari ijambo rimwe reka twongere tubikore
kongera kubikora nuko yaza twatwaye Copa America muri Maracana nta numwe uri kwizera yuko ari twe twakaye duhagaze kuri stage dukora iki sasa. Reka nizere ko nta mukinnyi wa equipe nationale Argentine ugiye gushaka gusa nk'uri gukina soza kariyeri ye. Icyo gihe wo bita Lionel Messi niwe wafashe yambiragana n'umutoza Lionel Scaronate se gute twabungabunga bamwe mu bakinnyi bacu b'ingenzi n'abakinnyi bakiri bato kugira ngo byibuze 2026 tuzatu bafite bari mu mwuka wo kugira gute wo guhatana. Icyo gihe abarimo Thiago Almada yavuye muri MLS aza hehe muri Espagne. Icyo gihe nibwo twabonye abakinnyi barimo ba Noel Molina bajya muri za ATM bakageza kugira ibyo batanga. Nicyo gihe twabonye ba Makarista bakora za transfer. Nicyo gihe twatangiye kubona Bitemerano Martinez akwepa ibijyanye na Arabia Saudita bwategeza United nubwo byarangiye yigumiye muri Aston Villa. Nibwo twanye Enzo Fernandez ava Benfica. Muri make habaye upgrade kuri karite z'iki z'abakinnyi uza aka kanya ushushanyije equipe nationale Argentine bari mu mwanya mwiza wo gufasha umusaza Lionel Messi kugira uko yakongera kwitwara neza nubwo atari bo wahitubara ku mwanya mbere uko batwara iki igikombe cy'isi. Thomas Tuchel ni umutoza mwiza ku bijyanye na tournaments, ni umutoza mwiza ku bijyanye no gukina amaturumo nicyo ndi kuvuga bitari champion. Ariko iyo ndebye kuri groupe ye afite uruhago rwa tara nyinshi ni byiza, ariko none njye kureba uburyo arimo aragenda yitwara sofa unbeaten muri competitive games sibye Senegal yamutsinze mu kintu gishuti. Ijya kureba kuri talisman ibe abakinnyi b'ingeze ni Foden uri muraza hari Kenere ku rwego rw'imibare ya Ballon d'Or. Nujya kureba ku bakinnyi barimo ba Morgan Rogers muri Aston Villa wenda twita yuko ziri inyuma gato ahagaze neza. Nujya muri defense bahagaze neza. Mbona ko rero ni igihe kiza cyuko abongereza nyuma ya Euro zananiranye mu gikombe cy'isi batsindwa na France. Nicyo gihe cyuko batunga umutoza byibuze babafasha kugira ngo babashe kuba bakwitwara neza. Nimwumva tutakivuga mumenye ko twagiye turagaruka saa 8 n'igice. Aston Villa cyane ikipe ya Arsenal tsena ga 11 barakinira Guadalajara, Mexico City, Atlanta, Houston na Miami, Portugal, Uzbekistan, Colombia ndetse n'undi uziyongera hagati y'ikipe y'igihugu ya New Caledonia, Jamaica uzatsinda azakina na Congo. Last dance kuri Cristiano. Yes, ni last dance kuri Cristiano Ronaldo na bagenzi be bamwe na bamwe, ariko nekereza ko ari we cyane maso ari kureba. Ni equipe ifite abakinnyi bafite experience n'abandi bakiri bato abastari mu equipe barimo ba Vitinha na ba Joao Neves. Ni equipe nziza ifite rwose uburinganire mu bakuru ndetse n'abato. Ni equipe iri mu mwuka mwiza, bafite intumbero zo kugitwara which is good. Iyo mufite izo target mukumva muri jande wanyu mwiza mwagize mu mateka mwamusezera neza cyane, amateka asa nkareshya n'uwo bahanganye aba ari ibintu byiza kuri bagenzi babo. Kuri Colombia ari mu equipe meza, twarayibonye uburyo yitwaye muri mu gushaka itike, yasoreje ku mwanya wa gatatu nyuma ya Argentina na Ecuador bagira amanota 28. Bafite abakinnyi beza bandi nka Darwin Nunez na James Rodriguez nabo bagenda baguteza ibibazo. Uzbekistan ni ubwa mbere ikarifiye, nanjye ubwanye mfite amatsiko y'icyo ba Abdulkadir Kusanov bazanyereka. Ni ubwa mbere ije mu gikombe cy'isi. Azabaho kandagira. Saa 8 n'igice Aston Villa Arsenal akoze cyane Aran. Asante sana Mbappe. Angani mu rugo. Asante. Asante sana Adel. Merci beaucoup. Weekend nziza. Uranyirukanganye. Nibyo ngibyo mwakoze kubona.